tēnei a Ngāi Tahu te whakaeke nei ki runga o te marae o koko hinau. Nei rā Ngāi Tahu, e tangi nei ki a ia, o tira ki tāna iwi ki a mātātua. Nō te wiki nei, kua hono atu te tira o Ngāi Tahu ki ngā tini tāngata e tuku mihi ana ki te ika āwhiro o te ao Māori, kua hinga, ki a Tā Hirini Moko Mead. I tai atu a Jamal Morgan me tōna rōpū Ngāi Tahu inanahi, hei tāna, ko ia me tā tipine O'Regan ētahi I huakina ai te tatau o te ao Māori ki te ao whānui. Āka te whakaora ake, ki tahu pāpākari konei kia tipine. O rātou, tērā reanga, e whakapau wera whakamahi te korau, kia putai, kia whakatau ai nei mea ko ngā kerēme, ko ngā kohoraho, ko ngā raupatu. Ko mātou ka whai ngā hua o ngā mahi ko ti a rātou maha. Ko Tā Hirini Moko Mead he mātanga, he rangatira hoki I arahi I te whakapūmau I te mātauranga Māori ki ngā whare wānanga, I whakatūria hoki I te whare wānanga o awanui ārangi. I whai wāhi ia ki te arahi I te whakataunga Tiriti o Ngātiawa, I noho hoki ia hei mema mo te tribunara o Waitangi, I whai mana ia ki te whakakaha I ngā kerēme me ngā mōtika Māori I raro I te Tiriti o Waitangi. Ko tā Edward Allison, I whakamiharo tonu ia ki ana mahi. He was an amazing man who achieved so much during his life. I was involved in contact with Tā Hirini Mead when he was coming south to advocate to the Otago Museum, particularly for the return of mātauranga whare. We went with the house back to Whakatane. Nō tēnei ahiahi I poroporo a ki te whānau ki a Mead, I aia e whakatakatori ana ki te urupa o koko hinau. I have very fond memories of Tā Hirini Mead, what he achieved during his life. His writings were impressive, insightful and great depth in terms of mātauranga Māori. Ngā mihi atu ki a rātou, whānau pani, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, me o koutou o te iwi. Kei te ika āwhiro o te ao Māori, e au te moe.